I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas ćemo da radimo top 5 temu, ali na temu, naravno, top 5 junaka iz grčke mitologije. Naravno, ako već vidite, idemo na prvog heroja. Herakle, naravno, to je polubog bio, ali on je bio on je bio sin od Zevsa. Naravno, otac Heraklov otac mu je Zevs, znači otac mu je bio Zevs, a majka Alkmena. Naravno, Herakle, Herkuli u rimskoj mitologiji, tako im dobio ime. U rimskoj mitologiji, dok je u grčkoj Herakle. Ovdje vidimo sliku gdje ima neku toljagu, koji drži u desnoj ruci neku toljagu, buzdovan, šta god. I ovaj troglavi pas Kerber drži Kerbera, naravno. On je dao kolačić od meda i smirio je Kerbere. Naravno, on se borio protiv Anteja, koji je bio čovek, ali više drvo nego što je bio čovek. I morao je da ode, i naravno išao je kod Atlasa, koji je bio osuđen da drži nebo. Naravno, Atlas je bio ogroman div, ali Herkul je morao spasiti svoju voljenu devojku, ili kako god posjećena je bude žena. Ovoga Herkul. Ili Herakle, kako god ga nazivati. Idemo sada na sljedećeg lika, to je Odisej. Njemu je otac bio Laert, dok je majka Antikleja mu bila. A u Erikleja mu je bila Dadilja, kako god. Žena mu je Penelopa bila. Naravno, ovdje vidimo Odiseja. Malo da uveličimo, evo ga Odisej, kako vesla. On se pominje u delu, Odisej se pominje u Odiseji, koji je Homer napisao u delu Odiseja. On je išao u Trojanski rat, pa se morao vratiti na dugo putovanje. Oslepeo Polifema, tako što mu je maslinov kolac nabio u oko. Polifem je džin sa jednim okom, ili kako god, Kiklop. I odoleo je pesmu Sirena, tako što je svima njegovoj posadi zapušio uši od voska, zapušio uši njegovoj posadi od voska, a on sam sebe zavezao za jerbol i slušao tu pesmu Sirena. Nakon toga bio je u podzemnom svetu, naravno paklu, i ona se vratio, kad je saznao da je njegova žena će da izabere novog muža, ali ga nije zaboravila i mu je ostala verna. Dete mu je muško bilo, to je Telemah, to je njegov sin, koji mu na početku nije verovao da je to njegov otac, pa posle se dokazao da jeste, tako što je bio prorušeno prosjaka i na kraju odapeo svoj veliki luk i pogodio kroz 12 prstenova i metu u sredinu. Odisej je previše bio jak. A on je bio kralj Itake. Idemo na sljedećeg vojskovođu, ili kako god, a to je Leonida. Sin Lava, tako mu je drugačiji nazvio, Anaksandrida drugi mu je bio otac, a žena Gorgo. Žena mu je bila Gorgo, ili Gorka, kako god. 540. PNE u Sparti je rođena, 480. godine pre nove ere u Termopilima, naravno i umro. Zašto? Zato što je 480. godine pre nove ere je se odigrala, naravno, Termopilska bitka u Termopilskom klancu, gdje su 300 Spartanaca napadali Persiju, pa je on nastradao u ratu. Idemo na četvrtog heroja, ali to je više bio kralj Sparte, Menelaj, otac Atrej, dok mu je Helena Trojanska bila žena. Paris je oteo Helenu Trojansku i naravno Menelaj je to preko pisma saznao i hteo je da Odisej vodi njegovu vojsku. Ali trojanski konj je jedino
Trojanski konj je Odisej smislio i tako su uspjeli da pobede Trojance. Uništili su Troju jer su se sakrili u Trojanskom konju. Evo ga, tako vidi se Menelaj, kako izgleda. Kao neka gravura iz 19. Više deluje kao neka gravura iz 19. vijeka, kao nenacrtani iz 19. vijeka. I na kraju, najpoznatiji, ali onako mnogo borben lik, a to je bio Ahil. Tetida mu je majka, dok mu je Pelej bio otac. Naravno, kako je, ubio je Hektora, ali na kraju je nastradao tako što ga je Paris, trojanski princ, otrovao strelom koji je probala kroz njegovo ranivo mesto peta. I zato se danas u žargonu ili kako god, kad nekoga slaba tačka, kaže se Ahilova peta. Tako evo ga Ahil, vidite. Drži neki papir ili nešto i štit. Ahil je puno borben lik bio, naravno puno borben. Nadam se da vam se svidio video, ako jeste share, subscribe, like i share, podelite više sa prijateljima. Ljudi, što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav!